Yes, hlangana nani lapha linjani? Siyaphila malume. Wena ungubani? Mina nguSinokuthaba Moyo. Yebo Sino. Ngilobuhlungu embuzwayo la. Yeah. Esikolo ngahamba. Yeah. Kodwa umsebenzi angiwutholi. Into esengize ngicina Wathina ku form bani? ngagcina ku form 5. Wasafika ku form 6. Angisafikanga. Indaba oswela imali. Ngaswela imali umzali wami osukwapha. Kumele ngibhadale school fees. So lapha into enzisa ubuhlungu ukuthi into esengiyenza ibuhlungu kakhulu. Ngendaba zokuthi angitholi umsebenzi. So into esengiyenza la yangikhathaza kakhulu. Sometimes ngiyarojwa, sometimes kube njani. Urojwa mbani? Into engiyenza ngithi ngamadoda. Okay. Amadoda. Right. Ngoba into engiyenza yangithandi. Wenzani? Mina ngilomntwana kalesi. Kwamele ngimsupport but angisebenzi. Why? I-option yami man engayithathayo engayibona izamphilisa. Ukuthi ngona izingenele ebhayo lami ngwama kwayo. Ngova ebhayo. Xa ungova ebhayo uyabusenzana. Ngiyabe ngisenza khona okwenzakala ebhayo malume uyakwazi la ukuthi ukwenzana lebhayo. Okay. Okuseduse la mangithi. Yeah. But sometimes bayangirobha. Yeah. Sometimes amadoda lawo igender ka amadoda akhona abe amanye angirobha umuntu animali yamaqeda ngithathele. Ngakhuluma la maybe ngubhinya qeda lapho sefuna ngikhamba. Apha mnanzele lo mntwana. Ngapha ngahamba isikole. Please malume sicela sithole umsebenzi. Ngiyabonga. Abantwana abangaki? Ngilomntwana oyibani. Ufuna umsebenzi, ufuna uncedo bani kakhulu umuntu nxa engawuphathisa umuntu ongakuphathisa ukuthi uyekile lokhu rojwa la. Yiwo lamadoda lapho robhayi. Ngoba nami lasingathi sokhame khona. Yiwo la. Hayi laba ngobhuti bami. Ngobhuti la. Ngikhuluma iqiniso phambi kwabantu. Kuhlungu ukuthi ngikhuluma iqiniso phambi kwabo. Ngoba lawan lebafihlela ukuthi ngiyenzani. Sisebezwe karesi. Ngoba sembone wena ukuthi uzwe isikhalazo sami ukuthi ngikhuluma ngani. And malume mina umsebenzi wobukawasigela angufuni ngoba mina izandla zami ngizevile. Ngicela indikele umsebenzi ongcono. Onjengawuphi? Shop, bank, endaweni ezinjalo. So uyawufuna lo. Ngiyawufuna wona lo. Supermarket ungasebenza. Supermarket ngingasebenza. Into engayifuna malume uyawazi ekubhaleni nxa uhamba uthi webhala amatikiti edolobheni ungasebenza. Kahle malume. Isandla lesi. Okay. Uyafisa ukukwekela lokho. Ngiyafisa ukukwekela. And inhliziyo yami yonke futhi. So lokho uforce ukuthi every day wenze njalo. Kahle. Ngoba umntana mebe ufuna ukudla, ufuna ukubhadala school fees. Ugogo wami la ufuna ukuphila. Umama wami wabhubha. Wabami wabhubha. Ngasala ngintandana. So mina angeke ngisupport ngibhuti wami ngofisi wami loba. Lami kwamele ngizimele ngesingami. So ngabona ukuthi nani ukuthi ngihluphe abafowethu labo basebuhlungini engibuzwayo. So ngcono ngizigayile yami into engayenze ngamphilisa mina lo mntana nami lokho kwami. Ngabona khona lokho. So malume ngiyacela please cha nisenzeke kahle deni umsebenzi. Ayisawuzwa. Ngiyabonga. Daba uzwa njani nxa ukhuma umntwana ekhuluma indaba emhlophe? No ezana. Into engikhuluma ngayo into elula vela ijasi ngekhanda. Yabona ukuthi thina ngizakhuluma nge-community yethu ya. Thina kwethu siseklida fanele ukuthi indaba yokuthatha izimoto noma ngento ekhala ngazo ayikona lokho. Hayi mina ngikhala ngakho. So abafana bebenjani begcina imoto bezama ukuphila. Yezwa. Abafana bezama ukuphila. Babhadala amadola ukuthi begcina izimoto ebusuku. Ikhansile buyithatha imoto zonke. Yezwa. Abafana bayaphila ngana kathi sebasakwanisa ukuphila. Benzeni betshontsha. Hayi ngiyabuza. Ayibuze. Uzwe into ezayithatha sise phambili. Manje bona ispace lesi. Ebusuku ngokulenza imoto. Then what? Okay. Yabo. I know. Lapha is a matter of there's no registration. Our register for the council ukuthi bepaki parking ayikho. But it's